Yang kan si pini vlogs bang ke gotian nami drone ke nami pula si namang don noi deh kado ko betum ta si thank you so much nang kane ni panang support pot la pen ni ning charong pe kan lo la ni ta ning chama tha the je ni la an lan ni panang support bang doi pula si anso se no support tha ni pan la si ni channel long jini vlogs long la so vlogs long lang don ni de la si dante damang bo la si non ni gidang pan bar po la si non apor bang ke 7/12 la si Friday December 6 la si non ke bar po la si de tuar bang nani sang pon pada cingki pon ang jong si sang se polo te la po cinematic shot pe nang lang don la kalite direct hola dak gotile rock hola dak hodak lang cingki ta tek ta matching ni lah la si nang lang don bom de paju thuyan nang lang la si dante damang de la si non goti barbom lo la per la puang ge ni punu lo la si punu non kunan yang tele ga dan ngawan lo la si tuar ay napaklang pon po la si de cinematic shot pe napaklang po de wala sinon itom reng beng adhaba lo nang le lo adhaba men ke kosa dhaba pula si breakfast chupon pelang mati di la si dak se breakfast chupon uplo si non la so kopi pisi kecho mal so wadam paklang mon pade reng beng lo itu breakfast saya cutang lap lo lapen non goti barbom lo lapen lapun ni punu ke kosong lo punu ekdom Dimapur kan kando jim yang teh Baji pli ekdom ali hingo lang bonon ta talang lalu lasi nampak lang pun mau deh ali non dampom lasi deh
GS Road, Mahapur Srimana Sankardev Path. Take the next left onto GS Road, Mahapur Srimana Sankardev Path. Kalang ma. Continue on GS Road for 4 kilometers. Thank you Mataji, Google Mataji. Non itu karena para nang le alo, some long journey aku ang pong solap lo di puno. Kalang lah. Nak le dapo adiman hedi. Thamel lang ba na to chini po mati ko pisi kendang ma buga. La si dan ang baklang pon bom pade. La siang lang dun bom pade. Traffic jam pigi di non hedi. La non pu apor bang bisi la kan lo 10 11 la lom hai. 10 11. La pula ban le rok itu nge. Kamu sasi jun kang long le dalo boda. Next time. Next time lo. Naik lah on way to Naik bom. Continue on GS Road for 3 kilometers. Okay, Google Mataji. Google Mataji na thandan dong ke. Google Mata लेके जाओ. और फाइनली ना डेस्टिनेशन नंगे नांगले अल हेस्टामेन होला दागा दुकाना मुने फोन कॉल लो इनके नंग थाना मने 11:30 अन पो तमेन नॉन के टाइम के 11:24 नॉन मने आलम सिंह हो नंग लसे आदिम के लहन लो ला सो आ बिल्डिंग मतलब si arluan pon pa hede ta nanglang don bama ta pa jutuyan no kelang hedi lasi nang ni channel long subscribe kelang pada subscribe tha junior vlogs po la pen nang misen plate share noi la pen like ta pik tha lasi arluan da mang de lasi da ang don sinon GI card office long ang phone pale bama nikar jodenge 5 floor an do lasi tha kan dam bom la le da po traffic da jam ho man nangle there pe kan lo ne ada hempe nang lang ke around kan lo 7 o'clock se bang non dang nang le ke 10:30 lom lo nang le thai traffic kan pen dak ju to nang ke 11:30 to ante arduan dam so finally that penage one card long the office long nang le lo inke non alom sing ho nang lang pulasi non 10-5 minutes ngang nang na nasi da officer do si dolo nasi alom so nang hong chat de jor po tam de alom so finally drone mang wan long chalo lasi direct hem le unbox ta mang ke hodang na paklang po lasi lan velo video bang tame video ju jilang de tame hem le roxy hodak sa video pa jut po lapen
ใน channel ลอง subscribe แล้วมาได้ subscribe เถอะ Junior Vlogs po แล้วเป็นkami video nang one po la sinang tumbang ke anso sinang support noi anso sinang chinghon noi let's see de ante direct hem le rock lo chingki nak de